Q to je divizija u kojoj se voze dve klase. To je divizija u kojoj se vozi klasa 3 do 2000 cm kubnih i u kojoj se vozi klasa 2 do 1400 cm kubnih. Na treningu juče stvar se odvijala tako da praktično prvoplasirani Banićević Željko u klasi 3 do 2000 cm kubnih se nije pojavio zato što je obezbedio već šampionsku titulu. Miodrag Đelmaš je to iskoristio i sa svojim Peugeotom 306 je uzeo prvu startnu poziciju. Samim tim, dakle, sa vremenom 1.39.520 ili prosječnom brzinom od 122,990 metara je uzeo prvo mesto. Drugi Timotić Zoran sa 1.44.572. Vidimo veliku razliku između prvog i drugoplasiranog u ovoj klasi. Ratislav Đelmaš se nije pojavio na startu, ne znamo momentalno šta je, pokušat ćemo da saznamo. Inače, on je osvojio na treningu juče treće mesto, Ratislav Raša Đelmaš. Poznati bunjar Ju grupe, inače rođeni brat Miodraga Đelmaša koji je na prvoj poziciji. Zatim imamo klasu 2, prva tri takmičara su bila u klasi 3, pa zatim imamo Danka Bakrača u klasi 2 koji je na treningu bio prvi u svojoj klasi, to je četvrti će startovati. I vodi se inače jako velika borba između Danka Bakrača i Žarka Terzića. Praktično oni se sada na ovoj trci bore za šampionsku titulu. Razlika u poenima je upravo 1 poen. Bakrač Danko ima 67 poena, Terzić Žare 66 poena. Bakrač inače obojica vozi Peugeot 106, Bakrač vozi za Mladost iz Podgorice, a Terzić Žare za Optimum Odriču Beograd. Upravo tako. Ono što bi mogli da kažemo još za ovu klasu gledaocima jeste da za ovu diviziju da ih podsjetimo još jednom da se voze dve klase. Znači tu ćemo imati proglašenje dva pobednika. Organizator i Automoto Saveza, to je praksa inače i u FIA, znači u svim takmičenjima ukoliko propusna moć staze dozvoljava da se spoje dve klase zbog interesantnosti takmičenja, zbog interesantnosti gledanja od strane publike. Te dve klase se spajaju, to se obično spajaju automobili koji su približnih karakteristika da ne bi smetali jedan drugome na stazi. Znači imamo jednu jaču klasu koja se vozi, to je do 2000 cm kubnih, upravo pristiže prvoplasirani sa pol pozicijom, dakle Mika Đelmaš, drugo mesto ovde je osvojio Timotić Zoran, Hobotnica Beograd sa BMW-om, treće mesto Ratislav Đelmaš koji se nije pojavio i njegovo mesto ostaje upražnjeno. Niko nije po pravilniku u mogućnosti da popuni poziciju takmičara koji se nije pojavio na startu. I 32 startni broj je Danko Bakrač koji je sada trenutno praktično sa četvrte pozicije, u stvari je na trećoj poziciji na ovom startu. Još manje od 30 sekundi do početka i evo krenula je trka. I da vidimo. I trka je krenula u 13 časova, a ovime pozdravljamo i gledaoce drugog programa Radio Televizije Srbije koji su se ovog trenutka uključili u drugu trku praktično ovog dana. Za njih da kažemo da je u prvoj trci u klasi Hobi prvo mesto osvojio Nebojša Atanacković, član automotokluba Centar Boban iz Beograda, koji je time i osvojio šampionsku titulu sa 80 bodova. Drugi na današnjoj trci je bio Vitomir Cvetić, a treći Vojinović Miljko, tako da, znači, Atanacković je osvojio šampionsku titulu, a vice šampion je Miljko Vojinović koji je tokom ovih 6 trka osvojio 52 boda. I vidimo Miodraga Đelmaša koji se već odvojio od drugoplasiranog, perfektan automobil, njegov Peugeot koji je konačno proradio. Imao je dosta problema ove sezone sa automobilom Mika Đelmaš, što je rezultiralo da nije mogao praktično se bori za šampionsku titulu. Klasa do 2000 cm kubnih
klasa 3, Miodrag Đelmaš u prvom krugu prolazi prvi kroz ciljnu startnu ravninu, drugi je, dakle, Brojem 8. I evo ono što smo i najavili, a to je ozbiljna borba u klasi 2 do 1400 cm3 između Danka Bakrača i Žarka Terzića. Danko Bakrač, podsjećamo da vozi za Mladost Podgoricu, a Terzić žare za Optima Modriču. Da, Danko Bakrač inače jedan od najmlađih koji vozi za šampionat Jugoslavije, ima tek 21 godinu, ali mu je ovo već 4. sezona, vozi brdske i kružne trke. Ove godine vozi, boga mi, u dosta dobroj formi. Pobedio je na 3 trke, na jednoj trci je bio drugoplasirani i na jednoj trci je bio trećeplasirani. Ukupan skor 67 poena. Da, a Žarko Terzić, koji je sa svojih 30 godina već dosta, kako da kažemo, iskusan takmičar, vozi od 94. godine, a prvu trku je vozio baš te 94. ovde na ovom Mišeluku. Do 2000. godine je vozio u klasi 1 i ima 3 šampionske titule, jednu zlatnu kacigu, je tako, 2 puta je bio vice šampion. A prošle godine je osvojio šampionsku titulu i na kružnim trkama i na brdu praktično. Sad vidjet ćemo da li će Žarko Terzić osvojiti šampionsku titulu, u stvari odbraniti, ili će da je preda Danku Bakraču. Vidjet ćemo. Sve u svemu predstoji nam veoma interesantna trka. Pa da kažemo nešto, dakle, i o klasi. Pa da kažemo nešto, dakle, i o automobilima iz klase 2, evo upravo ih vidimo. Prvoplasirani, drugoplasirani, plavi automobil je Danko Bakrač, zeleni automobil Peugeot koji se vozi u branik sa Dankom je Žarko Terzić. Terzić vozi za Optima Modriču, a Danko za Mladost iz Podgorice. Prvi automobil i drugi automobil imaju oko 115 konja i oba automobila se vrte na oko 8000 obrtaja u minuti. Upravo to i jeste razlog zašto vidimo ovu lepu borbu između ta dva takmičara. Možemo kazati da je automobil Mike Đelmaša interesantna mašina koja ima oko 220 konjskih snaga. Težina automobila je 1130 kg ukoliko je prednja vuča, a 1150 kg ukoliko je zadnja vuča. Upravo vidimo automobil Mike Đelmaša o kome i pričamo. Automobil se vrti na oko 8600 obrtaja u minuti, to je praktično maksimalni obrtni moment. I po propozicijama FIA, dakle, kažemo, težina je od 1130 do 1150 kg, a u zavisnosti od toga da li je to prednja ili zadnja vuča. Drugi automobil koji sad vidimo u kadru je automobil BMW Timoti Zorana koji vozi za Hobotnicu, to je BMW 320i. Njegov ukupni skor poenima do sada je 40 poena. Dakle, vidimo da se ovde radi upravo o borbi za vice šampionsku titulu između ta dva takmičara. Znači, između Đelmaš Miodraga i Timotića. Opet imamo klasu 2 do 1400 cm3 Peugeot 106 i dalje vodi Danko Bakrač iz Podgorice, na drugom mestu Žare Terzić koji ga napada. Žarko Terzić bi mogli da kažemo da je iskusniji vozač, međutim Danko Bakrač je vozač koji potiče iz familije koja je dugo u autosportu i svakako čovjek koji se neće tek tako lako predati. Da kažemo i o Predragu Peci Dobrohotovu, da je on sad u nemogućnosti praktično da se bori za vice šampionsku titulu. Počeo je sa odličnim automobilom Renault Clio, ali je imao dosta tešku havariju, pa je sezonu nastavio sa Opel Astrom, koji ni izdaleka nije tako auto dobrih karakteristika kao što je Renault Clio. Evo vidimo na ekranu borbu između Danka Bakrača i Žarka Terzića. Automobili su potpuno jednaki, vozači su dakle u žaru borbe i mislim da ćemo ovde u zadnjim metrima
biti još uvijek neodlučni ko će od njih dvojice uzeti šampionsku titulu. Dakle, ovdje govorimo o borbi za šampionsku titulu za 2002. godinu. Upravo imamo podatak da je 127.000 tih delova sekunde razlika između ta dva takmičara. Evo ga jedan napad. Evo, Žarko napada Danka. I izgleda da je uspio da ga pretekne. Upravo tako. Upravo tako. Imamo još 8 krugova do kraja, duše ima još dosta da se vozi, ali Žarko Terzić je uspeo da pretekne Danka Bakrača. Biće ovo jedna vrlo zanimljiva trka između Žarka Terzića i Danka Bakrača. Obojica temperamentni vozači, tačni vozači, smireni. Mislim da je tu sad može biti dosta taktike između njih dvojice. Teško je voditi trku, teško je kada ti se neko nalazi na braniku, kako mi to kažemo u žargonu. Mogući su i taktički potezi da jedan od vozača pusti drugoga da povede trku, da mu se uvuče u branik. Dakle, do zadnjeg kruga ne možemo ništa govoriti u klasi do 1400 cm kubnih, klasa 2, 8 krugova do kraja. Trenutno na vodećoj poziciji Žarko Terzić, vozi za Optima Modriću Beograd, Peugeot 106, 115 konjskih snaga, 8000 obrtaja. Drugoplasirani u ovom momentu je inače vodeći trenutno u šampionatu Danko Bakrač, koji je imao pobedu u Beogradu na prvoj trci. Drugu trku je pobedio Žare Terzić. Treća trka opet pobeda Danku Bakraču. Četvrta trka ponovo pobeda Žarku Terziću. Peta trka ponovo pobeda Danko Bakrač. Izgleda se oni smenjuju. Ako ovako nastavimo i ako ovo neko pravilo Upravo tako. Da ne predviđamo. Neka samo automobili rade kako treba, pa nek pobedi bolji junak na ovoj stazi. Upravo tako, ako ćemo tako, ko je kako pobeđivao, sad bi na redu bio Žarko Terzić, ali vidjet ćemo. Da. Što je išlo... Da mi ne izazivamo ničiju sudbinu. Da, išlo je do sad 1-1. Najbolji sportski uspeh. I da im automobili dobro rade i da vladaju volanom. Evo vidimo, Danko je malo izašao sa staze, nešto tu nije u redu sa automobilom. Nešto tu nije u redu sa automobilom Danka Bakrača i odlazi u boksove. Dakle, možemo reći da ako Žarko Terzić završi trku, praktično mora samo da je završi, osvojit će onda, to jest odbranit će titulu prvaka u ovoj klasi. Šteta. Ali vidjet ćemo, šteta za nastavak ove trke. Šteta za gledalce. Evo vidimo, Danko Bakrač izlazi iz automobila. Tu su već oko njega radoznali neki ljudi. To su mehaničari iz drugih klasa, svi se oni poznaju, odmah su pritrčali Danku da pokušaju da pomognu, međutim bojim se da jako teško može nešto se učini u ovom momentu. Žarko Terzić je vrlo iskusan takmičar, perfektno vozi i sigurno da ovu veliku razliku neće dozvoliti. Evo imamo i izveštaj upravo da je Raša Đelmaš imao problem sa lamelom kvačila i da je to razlog zbog čega se nije pojavio ovdje na startu. Dakle, Mika Đelmaš, brat prethodno pomenutog Ratislava Đelmaša, vodi u klasi 3 do 2000 cm kubnih na svom Peugeotu, koji je Peugeot 306 SP Super Sport Production. To je automobil koji ima oko 220 konjskih snaga. Miodrag Đelmaš je imao 2 pobede u ovoj sezoni i praktično su to jedini poeni koje je ostvario. Nijedno drugo mesto nema. 2 puta se pojavio i 2 puta je pobedio. I evo imamo za prethodnu klasu, za klasu hobi, imamo
konačan plasman. Znači, Nebojša Atanacković je osvojio šampionsku titulu sa 80 bodova, Miljko Vojinović vice šampionsku titulu sa 52. Tu je za treće mesto bilo dosta tesno. Na kraju je Vitomir Subotić, koji je ovu trku završio kao 6. Na kraju osvojio 37 bodova u generalnom plasmanu, a Boris Žeželenko, kome današnje četvrto mesto nije bilo dovoljno za treće mesto u generalnom plasmanu, on je na kraju ostao četvrti sa 34 boda, a Vitomir Cvetić peti sa 2 boda zaostatka iza Žeželenka sa 32 boda. Imamo još 5 krugova do kraja ove trke. Klasa 3 i klasa 2 spojene u drugu diviziju. U drugoj trci za šampionat Jugoslavije na Novosadskoj stazi Mišeluk. Novosadska staza Mišeluk je dugačka oko 3300 metara. Inače, da kažemo dragim gledalcima da je ovo 73. po redu trka koja se odigrava na automotodromu Mišeluk iznad Novog Sada. 73. trka u organizaciji Sportskog automotokluba Novi Sad. Inače, kluba koji je više puta proglašavan za najboljeg organizatora ovakvih manifestacija u Jugoslaviji. Možemo kažemo da je vreme koje imamo u ovom momentu perfektno odgovara automobilima za trku. Očekujemo još nakon ove 3 trke. Treba kazati da će se voziti sada klasa ST, klasa 5 u kojoj se praktično takmiče sofisticirani automobili, sofisticirane tehnologije. To su automobili koji imaju oko 300 konjskih snaga. Zatim to su automobili BMW, i Opel, Alfa Romeo. Automobili koje voze, u svakom od njih sedi višestruki šampion Jugoslavije. To su automobili za koje treba da imamo veliko iskustvo, pošto su brzine koje razvijaju, konjske snage koje se nalaze ispod haube, tolike da zahtevaju veliko iskustvo vozača. Da, pa samo recimo nekoliko imena. Ako kažemo Goran Asanović ili Franjo Kunčer ili Pavle Komnenović ili Tanasije Kuvalja, o njima već se jako dugo zna, voze preko 20 godina svaki, tako da... A u ovoj klasi, evo vidimo... Da kažemo Brkić, Čedomir, Kastratović, Zoran. Imamo između Đelmaša i Timotića 14 sekundi, nešto malo više. Da, 37.000 delova sekunde dodatka na tih 14 sekundi. Praktično Miodrag Đelmaš jednom sigurnom, tačnom, svakako i dalje brzom vožnjom hita ka svoj trećoj pobedi u ovoj sezoni i ka mogućnosti osvajanja titule vice šampiona. Jer između Miodraga Đelmaša koji ima 30 poena i Timotića Zorana koji ima 40 poena se u ovom momentu praktično vodi borba. Ukoliko Timotić završi trku, zadržat će tu titulu vice šampiona, međutim Mika Đelmaš može da popravi svoj skor. Da, pošto ima 30 bodova. Imaće 45. Da, u tom slučaju bi imao 52 ukoliko zadrži drugu poziciju. Upravo tako i vidjet ćemo. Imamo još 3 kruga do kraja. U klasi do 1400 cm kubnih koja se vozi u ovoj diviziji vidimo razliku između Žarka Terzića i Dobrohotova, 17 sekundi. Žarko Terzić je klasa 2, Peca Dobrohotov je klasa 3, ali opet interesantan podatak za gledalce. Tehničke karakteristike automobila su isto veoma različite između ta dva takmičara i vidimo u ovom momentu i Terzića koji prolazi pored nas. 3 kruga do kraja. I dalje Miodrag Đelmaš koji sad već lagano može da privede kraju
ovu trku jer u prošlom krugu je imao nešto više od 14 sekundi prednosti naspram Zorana Timotića. Miodrag Đelmaš vozi za Verano Motors iz Beograda, automobil Peugeot 306 SP, automobil koji ispod svoje haube ima oko 220 konjskih snaga. Inače je isto jedan od legendi jugoslovenskog motosporta i potiče iz, inače, porodica Đelmaš je Sportski nastrojena i porodica koja puno ulaže u autosport. Njihov otac je vozio mototrke nekada davno. Mika Đelmaš je bio 4 puta šampion na kružnim trkama i jednom na reliju, a 7 puta je bio vice šampion. I sam je rekao da je posle 200 pehara prestao da broji. Ali u jučerašnjem razgovoru sa njim je rekao da jako žali što Željko Banićević zbog nekih tehničkih problema, inače bi se pojavio na trci ovoj, zbog nekih tehničkih problema sa automobilom nije bio u mogućnosti da dođe u Novi Sad i žali to nisu mogli na stazi sad da pokažu ko je u stvari brži. Pa evo i da iskoristimo priliku da kažemo, kada već govorimo o ovoj klasi, da kažemo da je Banićević Željko praktično obezbedio titulu šampiona Jugoslavije, pobedio je na 3 trke, na 2 je bio drugi i sa 69 poena uzeo titulu šampiona Jugoslavije. Ako govorimo još o ovoj klasi, treba kažemo našim poštovanim gledaocima informaciju da je iz ove klase prošlogodišnji takmičar koji učestvuje u ovoj klasi izašao i otišao da vozi ove godine šampionat Evrope. Radi se o takmičaru koji je vozio kružne trke, pošto sad govorimo o kružnim trkama za Novosadski klub Borovica, to je Milutin Vušurović Đefi, koji inače sa Cetinja, koji je vozio od 11 trka evropskog šampionata na brdu 9 trka. Od tih 9 trka popularni Milutin Vušurović Đefi pobedio je 6 trka i praktično je postao šampion Evrope na brdskim stazama. To je prvi Jugosloven koji je napravio ovakav rezultat. Niko nikada ni izbliza nije napravio ovako dobar rezultat u šampionatu Evrope. Treba kazati da je to ogroman napor koji je učinio Milutin Vušurović. Samo da spomenemo da je prva trka bila u Austriji, druga je bila u Španiji, treća u Portugaliji, pa četvrta u Čehoslovačkoj, u Češkoj, izvinjavam se, peta u Slovačkoj, u Nemačkoj, u Italiji. Od svih tih trka kojima je učestvovao, dakle od 9 trka, 6 pobjeda, to je vrhunski rezultat. Upravo tako vidimo Miodraga Đelmaša, ima još nešto manje od pola kruga do kraja ove trke i uskoro ćemo, još ima 3 krivine do kraja. Vidimo Žarka Terzića kako ulazi u poslednji krug. Da kažemo da Miodrag Đelmaš ne dođe do svoje pobjede, treće u ovom šampionatu, i to da je Milutin Vušurović ušao u klasu u kojoj je vozio prošlogodišnji apsolutni šampion Evrope. Dakle, nije otišao u neku klasu koja nije popunjena, u kojoj nema takmičara. Nakon 2 trke čovjek je kupio drugi auto i otišao iz klase Milutina Vušurovića jer je shvatio da ove godine je to njegova klasa, njegova pobjeda i njegova titula. Upravo tako, evo vidimo Miodraga Đelmaša ponovo u ravnini. Još, evo, 3 krivine. Dakle, Miodrag Đelmaš rita ka svoj treće pobjedi. I za nekoliko sekundi će proći kroz cilj i osvojiti, kao što smo rekli, kao što je rekao gospodin Kovačić, treću pobedu u ovoj sezoni. I ukupan skor 45 poena za Miodraga Đelmaša. Drugi prolazi kroz cilj Timotić Zoran sa 52 poena, ukupnim skorom zadržava vice-šampionsku titulu u šampionatu Jugoslavije na kružnim stazama u klasi 3 do 2000 cm kubnih SP.
Da, upravo tako, on već ide njih dvojica već idu u počasni krug. A očekujemo, evo, treba za 2 krivine, posljednja krivina za Žarka Terzića. Upravo će proći kroz cilj. I Žarko Terzić isto ima neke probleme sa menjačem. Ali bez nekih problema je ipak prošao kroz cilj i sa 79 bodova, pardon, sa 81 bodom je odbranio šampionsku titulu u klasi 2, a Danko Bakrač je osvojio 67 bodova i vice šampionsku titulu. On je, kao što smo vidjeli, u 4. krugu zbog tehničkog kvara morao da odustane. Da kažemo da je treći plasirani, dakle, u šampionatu Novokmet Mio, koji vozi za Autosistem, isto na automobilu Peugeot 106. U ovoj sezoni takođe je vozio Lučić Petar iz Budve, doduše samo jednu trku, i Marinković Ilija za Centar Boban, svi na Peugeotu 106. Dakle, imamo pobednike u klasi 2, znači Žarko Terzić, a u klasi 3 upravo vidimo Miodraga Miku Đelmaša, koji je sa trećom ovogodišnjom pobedom ostvario dobar rezultat, ali nije uspeo ipak da se domogne vice šampionske titule. Pa da kažemo, i kada smo već kod ove klase 3 do 2000 cm kubnih SP, da je šampion Jugoslavije u ovom momentu za sezonu 2002. Banićević Željko, koji vozi za Budvu, Hondu Integru tip R. Vice šampion je Timotić Zoran, koji vozi za Hobotnicu, BMW 320i. Treći plasirani u šampionatu je Đelmaš Miodrag za Verano Motors, koji vozi za Verano Motors. I da kažemo da sa praktično ova trojica takmičara u ovom poretku završavaju sezonu i to je praktično plasman 2002. godine. Ako govorimo o klasi 2 do 1400 cm kubni grupa N, govorimo o Peugeotima 106 koji se voze u ovoj klasi. Dakle, šampion Jugoslavije je Terzić Žarko, koji vozi za Optima Modriću, vice šampion Bakrač Danko iz Mladost Podgorice i treći Novokmet Mio Autosistem. Svi trojica Peugeot 106, 115 konjskih snaga, 8000 obrtaja u minuti. Da, inače Zoran Timotić u klasi 3, koji je osvojio vice šampionsku titulu. Interesantno je reći za njega da mu je ovo prva sezona praktično i već je startovao, znači nije startovao kao ostali u Jugićima u klasi 1, nego je odmah uzeo klasu 3 i sam je rekao da su mu brzine stara ljubav i sa svoje 33 godine startovao u šampionatu Jugoslavije i odmah osvojio vice šampionsku titulu. Evo da vidimo u drugoj klasi preticanje Žarka Terzića sa unutrašnje stanje na dugačkom pravcu prema tunelu, gde na kočenju pretiče Danka Bakrača. Taman smo se ponadali da ćemo imati trku zanimljivu sa dva takmičara potpuno istih automobila, vidite ih kako voze u branik. Bilo je isto tako i kad je Danko Bakrač vodio ispred Žarka Terzića. Mislili smo da su to neki taktički potezi Danka Bakrača, koji želi malo da se odmori od pritiska koji je na njega činio Terzić i da ćemo do kraja trke gledati jednu zanimljivu borbu u klasi 2. Međutim, nažalost, zbog tehničkog kvara Danko Bakrač je izašao iz trke, ali u svakom slučaju mogli smo da gledamo jednu tačnu, brzu, lepu vožnju Miodraga Đelmaša bez greške, koji je od prvog do posljednjeg metra vodio ovu trku i ostvario treću pobedu u šampionatu. Mislim da je Miodrag Đelmaš dospeo neke zrele godine vozača ove klase, gde bi mogao praktično, Mika Đelmaš je i vozio, ima iskustva na evropskim stazama,
da bi sad mogao lepo da se takmiči u, dakle, evropskom šampionatu. Upravo malo pre smo videli, evo ovaj trenutak odustajanja Danka Bakrača. I tu vidimo i pobednika. Evo videli smo upravo Žarka Terzića. Zatim ponovo Beograd Letnja Liga, druga trka, Banja Luka se vozila, Kraljevo 2 trke i 6. trka. Razgovor, a tu je i Miodrag Mika Đelmaš sa bratom Rašom koji prilaze pobedničkom postolju i ovde će uskoro uslediti i proglašenje pobednika. Vidimo tu i Predraga Pecu Dobrohotova. I čoveka koji prati sve trke, poznatog fotografa koji ne propušta ni jednu trku, ni auto, ni moto, ni karting šampionata Jugoslavije. Čovjeka čije se fotografije nalaze u svim viđenim časopisima o automobilizmu, motociklizmu u Jugoslaviji. Evo imamo i praktično proglašenje nezvaničnih rezultata. Zašto kažemo nezvaničnih rezultata? Zato što na ove rezultate takmičari mogu da ulože žalbu u roku od 30 minuta nakon proglašenja, ukoliko smatraju da je nešto bilo tehnički neispravno na vozilu ili neka nekorektna sportska vožnja, nekorektna i nesportska vožnja, zatvaranje, pošto se ovaj šampionat odvija pod pravilima. Tačno se zna kad, ko, gde može da pretekne, pod kojim uslovima nekoga. I to posle žiri verifikuje i tek onda možemo da kažemo da su rezultati zvanični. Tako je, od ove godine više nije žiri, zove se Sportska komisija takmičenja. Treće mesto u klasi 2 za Miju Novokmeta. Predsjednik odbora za sport Automoto Savez Jugoslavije, gospodin Lekić, predaje pehare u ovoj klasi, inače i direktor Verano Motorsa. Drugo mesto u klasi 2 sa startnim brojem 38 osvojio Ilija Marinković, Autoklub Centar Boban Beograd. Evo vidimo drugo mesto za Iliju Marinkovića, koji je do sad učestvovao samo na jednoj trci i to na 4. trci ove godine u Kraljevu. Sada je osvojio drugo mesto. I prvo mesto šampion Jugoslavije koji je odbranio u stvari titulu prvaka je Žarko Terzić, član mladosti, pardon, član Optime Modriče iz Beograda. I naravno tu će sad biti otvaranje šampanjca, tradicionalno. Videli smo malo čas i na ekranu redosled. I za koji trenutak će uslediti i proglašenje pobednika u klasi 3 do 2000 kubnih santimetara, SP. Pa da kažemo i za Žarka Terzića da je on iz poznate porodice praktično višestrukih šampiona Jugoslavije. Dakle, da ispratimo samo još dodelu. Treće mesto za Predraga Dobrohotova. Isto takođe veoma iskusnog takmičara. Drugo mesto u klasi 3 osvojio sa startnim brojem 8 Zoran Timotić. Naime, 3 puta je bio šampion Jugoslavije, jednom na krugu, jednom na brdu i jednom u reliju. Drugo mesto je pripalo Zoranu Timotiću,
koji je sa 52 boda osvojio vice šampionsku titulu, i pobednik Miodrag Mika Đelmaš, koji je na kraju ipak bio četvrti u generalnom plasmanu. I naravno i Miodrag Đelmaš je otvorio šampanjac i naravno Vrlo iskusno, njegov šampanjac je radio. Dakle, sam si rekao da je oko 200 pehara brojao, preko toga prestao da broji. Da kažemo, dakle, možemo iskoristiti priliku sada da kažemo da dakle, Žarko Terzić potiče praktično iz jedne ozbiljne, velike sportske porodice poznatih automobilista Vesnićevih, praktično Miluna i Mikice Vesnića. Milunova ćerka ili Mikicina sestra je upravo lepša polovina Žarka Terzića. Evo, kolega Dimitrije Banjac ima za sagovornika Miodraga Đelmaša. Start klase 5 Super Sport. Sa nama je Mika Đelmaš, legenda jugoslovenskog sporta, koji je već 10 godina u prve tri u vrhu. Možete nam reći nešto o ovoj trci? Pa evo, 10 godina da završim vašu misiju. 10 godina sam stalno među prvom trojicom. To je veliki uspeh s obzirom na situaciju u kojoj se zemlja našla, naša zemlja našla, i zahvaljujući klubu kao što je Vrana Motorsport uspeo sam i uz nomaču pomoć svojih sponzora da se organizujemo kao klub, da napravimo karting klub, da napravimo, da doživimo da naši momci, kao što je moj veliki prijatelj Vojislav Lekić, budu prvaci Jugoslavije, odnosno i sva druga deca koja ozira na motorsport. A s moje tačke gledišta mislim da je Goran Stanović, vozač Vrana Motorsporta, postigao najveće rezultate u zadnjih ne znam koliko desetina godina, borio sve moguće rekorde na brdu i na krugu, i ja sam kao predsjednik Vrana Motorsa izuzetno zadovoljan sa ovom sezonom. Hvala vam, želim vam puno uspeha i u budućnosti. Kako ne, hvala i vama. Šesti sa startnim brojem 11. Očekujemo da kolega Banjac popriča i sa Žarkom Terzićem, a umeđu vremenu vidimo već prve automobile u klasi 5. Prvi auto koji vidimo na pol poziciji je automobil Tanasije Kuvelje. To je automobil marke BMW. Tanasije Kuvelje na treningu juče osvojio i pol poziciju, znači izvezao je najbolje vreme. Praktično to je najbolje vreme koje je izveženo na treningu od minut 36 od 21 hiljaditi deo sekunde. Evo, režiser Predrag Vuković mi javlja upravo da je kolega Banjac sa Žarkom Terzićem. Sa nama je Žarko Terzić, bilo je neizvesno, praktično ovom pobedom uzeli ste titulu. Da, baš tako. Ja sam ove godine malo loš start imao na samom početku sezone. Tokom sezone smo se baš imali u neizvesnu i mnogo jaku borbu između mene i Danka Bakrača, i ova titula je znači rešila meni po treći put u životu. Ova trka je rešila ko će biti šampion. On je odustao, ja mislim možda u 5. ili 6. krugu, ali ipak mislim ne mogu da opiše kakav je u tim trenucima bila sama okolnost u autu. Na kraju kad se trka završila, mnogo sam presrećan i zadovoljan sa ovim rezultatom, tako da će sigurno u ovoj klasi ostati idući godin. Hvala vam, želim vam puno uspeha. Molim.